Aya kene Boy mujair nangening enong paduli bang abang dung ding ser museto pak gila agila museto pak gila Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan Adil mujair nangening nong paduli bang abang dung ding ser aya kene dikodok deui anu mana dikodok deui Mustafa oh Mustafa kurang syarat putegan biar saya obati dengan gaya mujair Mustafa sakit hati ditinggalkan kekasih dibeng sama goyang mujair boleh dilirik boleh disenang jangan dibawa boleh dilihat boleh dipandang jangan dibawa ada yang punya boy yang mujair nangenong paduli bang dung ding sen sa aya kene dikodok deui saha anu mana pada dikodok deui napahan siap aya kene